Papanım altın beşigim, akburam ırıs peşigim deb aytılуу akın Haşmiyaşев aytkanday, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү актаңдай телекөрсөтсө Папан айыл өкмөтүнүн Папан өрөөнүнүн таланттары менен бүгүн сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, актаңдай телекөрсөтүүнүн негизги максаты кыргыз жергебиз ушул кеңге бай болгондугуна байланыштуу элге да бай, эл ичинде өнөр ээлерине да бай. Көптөгөн төкмө акындар менен айтышып, көптөгөн жакшы мөөрөйлөрдү алып жүргөн биздин Туйгунбек абабыздан ушул актаңдай телекөрсөтүүнүн алгачкы санын баштамакчыбыз. Анда Туйгунбек эке, келиңиз, өр кезеги сизде. Елеттердин элдерин, эчендеген эрлердин элге кылган эмгегин эми бират сиздерге тууру келди туугандар эскерип айтып бермегин. Өзгерим турса төрөлгөн, өзгөнү кантип мактайын, туулуп өскөн аймагым алардан айтып баштайын. Ар биринчи өзүнчө мактап ырдай тергесин, адарчылап мен дагы бергендин айтам термесин. Адардай алтын сөз менен айта албасам да санаттан, кайраттанып баштайын карак айтып сабактан. Райондун борбору Кара суу деп аталат, кайра куруу башталып, найдышкана фермерлер мекенинен чиккапарат, алар менен бирдикте бир топ чарба башкарат, мал чарбасын көбөйтүп, тоюткандай таларга, ошол эле дейсиңби мөмө жемиш жашылча миңдеген тонна пакталат, алар үчүн район элге койгон чоң талап, канча план берсе да каарман эл аттарат. Азыркы менин айтарым жиндик каным тамган жер, ата журтум акыйкат кут жер папаным, папаным менин папаным, чалкып жаткан көлүңдү көрүп көңүл ачамын. Көкжелерге суу берип чыгып жатат атагың, паркыңды баала папаным, көркөмүңдү сүрөттөп кооздотуп айтууга сөз таба албай жатамын. Канчалык айтсам жарашат, андан сөзүңдү. Себеби мындай дегеним, Папан сапкоз аталып, 27 жыл башта бөлүндү, көркүнө келген ошондо өзүнө тартып көңүлдү. Көпчелик ушул кылымга өзгөргөн папанчынында салыштырып карасак, мынан 27 жыл мурунга коомчулук болгалды. Элимдин баалап эмгегин 86 өткөздүк 10 жылдык тоюн жергемин. Жаңылык көп мактанар, сыктанарлык канчалар, абакана дагы бар, ооруп барган адамдар ошол жерден сактаныр. Так ортого жайгашкан универмак бакчалар, стадион бассейн, мончо почто кеңселер. Азамат. Сайланыш түйүндагы бар, алыс жакын ар жерге атайлап кабар айтсаңар, тууган урук досторго телефон чалып ардайым сүйлөшүп турчуганчалар. Айтып өттүм бир тыйра папандын ийгиликке жеткенин. Дагы айтайын туугандар, даңазалап сиздерге жаңыдан түшкөн 3 кабат чайкана кулуп мектебин. Балдарга мектеп кут болсун, жыл өткөн сайын мектепте жетинчектер жык болсун, илимге терең канышсын. 11-ди бүтүп бул жерден жогорку окуу жайларга студент болуп барсын. Бул мектепте иштеген эжекелер агайлар силерден алып билимди кызматчы болду далайлар. Кеп козгон туулган айылынан, папанын кулундарынан, профессор, жазуучу, илим көз ишмери баарынан болгон иштин бардыгын бир баштан айтып отурам. Өткөн көрсөтүүбүздө актаңдай чыгарылышын Өзгөндүн Шоробашат айылынан жана андагы таланттар менен тааныштырган болсок, бул жолу Кара суу районунун алыскы Папан айылына келдик. Мына сиздер өзүңүздөр байкап көрүп тургандай, айыл акыркы жылдары нече эсеге жашарып, анын социалдык, маданий иш-чаралары ишке ашып жатканын өз көзүбүз менен көрүп кубандык. Айыл борбору Ош шаарынан 50 чакырым алыста турса да, алардагы маданият үйүнүн, андагы китепкананын, орто мектептин, айылдык оорукананын кызматкерлери менин айылым, менин мекеним деген жакшы аракети менен жашап жатканын кимди да болсо жүрөгүн жылытпай койбойт. Биздин максатыбыз болсо папандык таланттар менен таанышып, аны элге тааныштыруу болчу. Ошентип, биз бул жолку актаңдай программасын Кара суу районунун Папан айылынан
баштап отурабыз. Анда ыр кезегин Дастанова Рахимовага берсек. Анда Актаңдай чыгарылышын улап улуу төкмө акыныбыз Осмонкул Беловалаевдин варианты боюнча Ташип Эсан абабыз Үркүн дастаны менен уламакчы. Мына сол жерде көп кыйынчылыктар болуп келген, Үркүн деп аталган. Ошондо муну айтып турган жер. 16 жылында ошондой өрттүү кылымда колдо жарак жогунан пулеметтин огунан кыргыздын көбү жоголду билбей да качтык Кашкарга мындайда эркин болорду булуттан чыккан айга окшоп нурлуу да заман тогулду жазыксыздан сүрүлүп
Yarımda belim çok oldu, jabanlık sanat Kıtay'a, Kırgızga. Yarım bir başka yok oldu, jabıp mındı жүргөндө. Жаңы işin oldu, jar kıragan ay okşoş, jakşı bir zaman toğuldu. Padişanın karından ağızdı kandı terlerdi, tuş tuştun bari vuruşup, dünya yüzü termeldi. Yemgekçi elim kor bulup, Karılar gezin gelgendi, ayak attırmışlar, dağlar taşır dendi. Bayva dışa zalimler, düşmandığını bilgizde. Adaştırdığı tayga, Allah'ır tolu kırgızdı. Al Nikolay zalimden, tütün götüyen zalalı. Canı bir geldi yerkindik, Jakşı bir gütü vallalı, manatlar çıkın sonmaldı. Padişah zalim tütünden, türdöp de görpe tonaldı. Bargan sayın güç ötüp, baştağıdan çoğaldı. Padişah menen manattan, korduk da görbeydim kaldı. Çındığı yok çoğun tüzme, çıkımda üçün katsaldı. Göpü karadı kandar, gör kolur kaptaldı. Andaralı hüyözü, jandar çap oluştar, jardıdan jalgız attaldı. Baktırıp koygun memedey, jaktırıp aldı sonunun. Amansızdan götürdük, zalimlerden yorgun, önköydi kan birigip, ölümge yaşlar atlandı. Kan tökülüp, kırılıp, kaçuva haldı, çaktaldı. Alardın barın kırgın dep, tokumda kurut kılgın dep, oğuna geçsin anda el, 16. yılgın dep. Padişadan buyrulup, telgram geldi kırayga, kırgızdı kırıp getügö. Solda yazamaz sırayda, orada yatan yerkini, oyu menen yürüge, koyvodu zalim yerkini, arala vetti göp soldat, merkürmenen aksudan, betine çiğdap turalıvay, bezinge kaçtı göp tuğan, kaçpay bir antıp çıdasın, beti bir kara yoğuğan, katın bir bala kırıldı, hayırsızdın oğundan, pişbeke kondu bir tünöp, biz kaçtık toğa dürkülüp, ayvatı sürdü göründü, ağacı dağday görkülüp, atılgan eldi görgündü, abdanda olduk su cürüp, aylasın tappa kalıştık, abışka gentür bücürüp, tündöp de varıp toknoktun, tosup da aldı götürsün, toğuna kışta gelgende, toğa da kaçmayın yetersin, toğdakta yatıp sullatıp, tosturdu eldin çekkesin, Türestat menen yazdır, bolmuşlardı saçtır dep, paletsasın yumşagan, bolnun yolun bastır dep, gebeye takır val yok, gengeytip körün gazdır dep, asker başı polkovnik, amal bir barbe bulbosko, aylası yoktan biz göndük, atların göze tellip, yüklü yolga götürüp, zaman bir yoldan ötürdük, işi katı zalimden, içimiz güye sörtlenip, orta bir tokoy balıkçı, ortasında göç kaldı, oğuca gende bayramlar, taştay bir kaçtı bir kaldı, zalimlerin karından, sanabı tartayım kaldı, göç aralap soldatlar, kaçınga kıyın çul saldı, karlandı zalimler, kalın bir göçtü çulatıp, katın bir menen ballanı, at üstünden kullatıp, çang menen tütürü. Turgambek Batır şu an yandan çıkan eken özüm. Kıpçak elinden bulat eken. Uşunda kırk jigitiminden get bara jatıp, ödegan gereken. Kurmanbek Koçkor havabız, Kurmanbek dastanından üzünde aytıp vermekçi. Kandın ordosu, çelik salar sazında, şardan çıktı atlanıp, üzöngüge ustalıp, ekeki denkli jigit. Tenişe düşüp çavuşup, aşıp etti kurgandek, alan yuku yalaydı, kavlan yollar sürdönüp, kan kaltırdı dalaydı, aşı para jat jat.
Қатар белдерді араласа тамаша, жайлауда жатқан елдерді, жеткен жерде жем даяр, оңған жерде қой даяр, жаңқағанда чай даяр, алдырып арып қойған суып, азық туысы дабдаяр. Онан Құрғанбек ушул баягы Кытай менен калмакка барганда ырдаган жер экен. Кытайдын кароолчулугуна. Айта баргын элиңе, ел бийлеген бегиңе, атанын егин ойлонуп, ал үчүн келдим тегиңе, бири батыр, бири каң, коломолу кол кыйнап, кыргыздыча олжалган, алым алдың нечен жыл, кыргыз менен Кыпчактан, кыргыз Кыпчак элимдин кырылган этин албасам, кырчылдашып калмакка, кызыл кыркын салбасам, 12 күнү күйөмүн. Ошо күндө келбесе, ордосуна киремин, ойронунга чыгарып, оюм менен билемин. Деп ырдап тұрған жер екен. Анан Кытайдың кароолчусу барган екен. Кейитбектин Құрғанбек, Тегеле батыр бала экен, адамдардан айбаттуу, анык жолбос кайраттуу, балбандардан бактылуу, батырлардан далылуу, кыз келинден тынсылуу, 40 миң болуп барсаңам, кырылышка үч кылуу, аттарынын барысы семизинен жараган, семинип койсо ыргыштап, чакчайып көктү караган, үстүндө батырлар алып көкүрөк шаңданған, қалмақты чап алам деп, қарын тігіп тамданған, 12 күні күйем деп, ошо күндө келбесе, ордосуна кирем деп, қара шаарган булдун, қара чаңын чубатып, батыр экел сөйлөндү, баштап келешол сөйлөдү, катары менен кулатып, қара шаарган булдун, қара чаңын чубатам деп. Түрдүү өнөр ээлерине биз күбө болуп олтурабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда биз комузчу десе комузчу белгилүү акын Таш Мияшев абабыздын тууганы Абдылда абабызга күбө кезегин берсек, кыргыз көчүдөн үзүндү чертип берсин. Кадырман карыларыбыздын черткен күйлөрү келечек муундарга сабак болор бышык. Ал эми Папан өрөөнүн төкмө акын Насирип Тойгонбай абыз төмөнкүчө сүрөттөп төгүлдү. Эң ичимдеки дең өнөрдүк туугандары козгогум келдиң айтайын. Өнөрүм бар болгонсоң элигим эмнеде жатайын. Жаракты термеңиримди жалпыга журтка да чачайын. Жастамға термем құралсын, жастардан ұғыпқа құбансың. Жағымды болса жазғаным, ұққандар да қоша құбансың. Көкіректен алтынды ұшындай көпшілік елгеде шығарсың. Көліне жағып ұққандан тұрғандар көп жаса дептен ұғарсың. Үрдап бер тилим аманда менің ұршылыққа деп ұғансың. Табаштада талбас табына келгенде будансың. Жорғоны мінген азамат жолға қантып те салбасын. Жорғолығы чын болса ошо жорғынан деп тамбасын. Жаман жылқыдан екен деп жаштарда мінсе чамбасын. Жақсат болса мінгендің тұрғандар жарышқандар қалбасын. Çoğulgan toptu görgende turganдар мен çoyulbastan de jorgoloyum. Barbı men de ыңырчы деп башкырчыны такыр кордобойм. Өзüm çıkpas bolgon soň gülüktün жолун торобойм. Сыр айтпаганда жигитти сырыңдың айт деп такыр зорлобойм. Озду жакшы да көрсөткөн ушундай бой дологон тил болот. Комуздун үнүн чыгарган бооруна таккан кыз болот. Ак жыгачты түрдөгөн ала була деп сыры болот. Чоң жолду жакшы көрсөткөн кырагай каккан деп зыр болот. Oblastda bizdin barından tuğanlar oňoldu bir gün türkünde jagынан.
Papam деген barından onu bütüldü demedi sinada cağınan. Papam деген yerimiz Akburanın boyunda. Kuşunay ağala möngülündeki koynunda. Köbüle maydan dev oydunda. Körcağında turganlar kevede bolgan kar var. Ortasında kırasan yaşıl yaşına almazlı bağı var. Başlarında kırasan bedeler yaşına kögü var. Lıyacağın kırasan kögülanmaydan kölü var. Görmegende turganda canına varıp görü var. Başlarında kırasan abdan küçlüden möngüsü var. Mınamında Akburasunun dağı var. Akburasunun barısı. Uşunda 20 yıllarında gül kaynaganda cayında. Yutkulu papan elim. Papan elinin altın kazıktay toğusunun büyüktü gibi. Ce Akbura susunday tunuktu gibi. Ce bolbasam da adırına tükken atır cüttü yeşil güllerinin sonunda gibi. Bizim papandan solup yatkan her türlü yaş kadınlarımız ösüp geliyorlar. Bana bunda birinci aldınkı taş yaşıp degen, oşanda öyle ilim derdim doktorları, profesörleri, her türlü okmuşluğlarının bardığıdan usul bizim papan elimizden ösüp çıkan. Oşan için Balasağın Yusuf'un açkan bir akıl sözü var. Otasqaluto, bala boğrundaki bulak, yine boğrundaki bulak, balası ortasında güyüp durgan şamçırak değil. Ata menen enenin balaga aramçılığı yok. Balanın da ata menen enege aramçılığı yok. Bırak buların ortalığındaki ayırma akılda gana olat degen. Kudaganlıkla şükür, bizim baldarımız, nevrelerimiz, usuncalık papandın dankın çıkarıp, bizim papandan ösüp çıkan kadınlarımız, ministrlerimiz dahi, usul geden ösüp çıkan usulardan bağırdığı sen, usul eldin, yuğumduğuluğunan, usul eldin demesiyle Allah Teala buyurup nasip kılgan iken şunu görüp atağız. Hurmatlı telegörçüler, ел içi önörkönçe demekçi. Mına bugün biz aytılуу papan örönün ne bir kırdığı talant eğilerine göğe olup kөгілтір ekran arkılуу sizlerge көрсөтүp отурабыз. Buyursa Kırgız elibizden bulun burçundan dalay talanttарды казылбай жаткан кендерди дагы казып sizlerge көрсөтөбүз деген ой тилек мүдөбүз чоң. Ушуну менен урматтуу теlegörçüler, Актаңдай теlegörчүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.